This is South Sudan, the world's youngest country. Reka Inkuru nyitangire gutya. Iyi birashoboka ko ari inkuru ibabaje ariko inashaririye y'igihugu cyarwaniye ubwigenge imyaka myinshi mu buryo bushoboka. Igihugu kizije intsinzi yo kwibohora ariko kiza kwisanga mu mwijima w'intambara ya kivandimwe itagira ingano. Sudani y'Epfo ni igihugu gito ariko gifite amateka manini. Abayobozi bacyo abahoze ari inshuti magara bagasangira byose baje kurwana ku rugamba rumwe, kandi aba baje kuba banzi bakomeye uyu munsi kugeza ubwo igihugu cyose gicirwamo hagati, bose babireba. Ni inkuru y'ubugambanyi, ubushuti bwashwanyutse butagira ingano, amarira y'abaturage, inzara y'ubuhunzi budashobora kuba bwavugwa, n'ubwicanyi butagira impuhwe. Ariko kandi ni inkuru y'icyizere cyazanye ubwigenge, icyizere cyagiye kijima gahoro gahoro. Uyu munsi ndashaka mbabwira inkuru y'ukuri dukurikije intambwe ku yindi, uko urugamba rwatangiye rucamo ibice runagaruka, rukongera kwatsa umuriro kugeza n'ubu igihugu kiraharindimuka. Ngwino twumva amateka ya Sudani y'Epfo, twumva uburyo igihugu cyashinzwe n'amaraso kigakomeza kubakwa no gusenya n'intambara zidashira. Nk'ibisanzwe ariko muri kumwe nanjye Karekezi Isa. Aha ni muri Sudani y'Epfo. Ni igihugu gishya kurusha ibindi ku isi. Igihugu cyavuze kizira icyizere nk'uko nabivuze hejuru, ariko icyo cyizere kiragenda gisibangana vuba na cyane. Sudani y'Epfo iri hafi kongera kwijugunya mu ntambara y'abenegihugu. Ubu amahoro ari gusenyuka umunsi ku wundi. Abayobozi barimo gufatwa bagafungwa, naho ingabo z'amahanga zikaba zihatira gukura abantu babo mu gihugu kandi bakabikora vuba. Abaturanyi batangiye guhitamo impande, igihugu kiri hafi kongera gusubira mu ntambara. Ariko twageze gutaha kandi ku isi yose ikwiye kubyitaho. Ndashaka kukwereka urugendo rwa Sudani y'Epfo yaciyemo kugira ngo igere aha, kugira ngo ubashe kumenya neza uko inyungu z'abantu ku giti cyabo n'irari ry'ubutegetsi ari byo byagize uruhare mu gusenyuka kw'iki gihugu gito. Dufite umunyagitugu Ntambara agomba gukurwa ku butegetsi. Byose byatangiye mu 1956 uko byari bisanzwe n'Abongereza, Ubwongereza n'Ubuhinde, Egypt byari bimaze kurekura ubutegetsi bwahoze ari ubukoloni muri Sudan. Ahita rwose hanavuka Repubulika ya Sudani yigenga. Ariko n'ubundi mbere y'uko igihugu kibona ubwigenge, intara y'amajyaruguru n'amajyepfo zari zitangiye kutubikana. Izi mpaka z'imbere mu gihugu zatangije imyaka myinshi y'intambara, zirimo ebyiri z'abene igihugu. Ya kabiri ikaba yararangiye muri 2005. Yego, muri 2005 ni intambara ya kabiri ya Sudani y'abene igihugu, ikaba inamaze kurangira. Ariko amasezerano yatumye iyo ntambara irangira yahaye igice cyo mu majyepfo cy'igihugu ubwigenge bw'agateganyo butandukanye n'ubutegetsi bwa Khartoum. Hanashyizweho leta y'agateganyo ya Sudani y'Epfo iyobowe n'uyu mugabo witwaga Salva Kiir nk'umukuru w'iyo leta y'agateganyo. Ibi byari bikurikiye urupfu rw'umugabo witwaga John Salva Kiir, nawe rwose waje kugirwa vice perezida wa mbere wa Sudan, ari na kimwe na Riek Machar nawe wagizwe vice perezida w'aka karere k'ubutegetsi bw'agateganyo ka Sudani y'Epfo. Uhereye aha hatangiye gutegurwa gahunda yo kubona ubwigenge bwuzuye. Nyuma y'imyaka myinshi y'intambara y'amaraso, igihe cya Sudani y'Epfo cyari kigeze ku musozo. Hari ku itariki ya mbere y'icyumweru cy'amatora y'ubwigenge, aho abaturage basabwe kwemeza niba bashaka ko igihugu kigabanywamo kabiri. Hagati y'itariki ya 9 kugeza ku ya 15 Mutarama 2011 hateguwe amatora ya kamarampaka yo kwemeza niba Sudani y'Epfo yagira ubwigenge igatandukana na Sudani. Ibisubizo byabaye yego ku gipimo cya 98.83% by'abitabiriye amatora. Ku itariki ya 9 Nyakanga 2011 n'ubundi Sudani y'Epfo yabaye igihugu gishya ku isi. Ku baturage ba Sudani y'Epfo byari nk'inzozi zibayemo. Imihanda muri Juba yari yuzuye ibirori n'ibyishimo, bari baharaniye rwose umunsi wabo. Isi yose irebera ubwo Salva Kiir yambaraga isura ye y'umucyo wa cowboy ahagaze hamwe na Riek Machar. Bakiri igihe gishya, ariko nyuma y'ibyishimo hari ikintu cyari kibuze. Sudani y'Epfo yubatswe ku nkingi zifite intege nke. Ubwo ibyishimo byatangiraga byanarangiraga, ibibazo byatangiye kugaragara. Mu mezi make yakurikiyeho byatangajwe ko Sudani y'Epfo yari imaze kwinjira mu ntambara n'imitwe irenze 7 yitwaje intwaro mu turere 9, 10 rwose muri two. Abaturage ibihumbi n'ibihumbi bari barahunze. Izi nyeshyamba zashinjaga guverinoma gushaka kubundira ubutegetsi, kutahagararira imiryango yose y'abene igihugu, ndetse no kwirengagiza iterambere mu cyaro. Kuva mbere ya guverinoma ya Sudani y'Epfo yahuye n'ikibazo gikomeye guhuza igihugu cyari kimaze imyaka gucikamo n'ibice hashingiye ku moko. Ariko nta n'umwe wari witeze ibyakurikiyeho, kubera ko mu kwezi kwa 12 2011 imirwano ishingiye ku moko yarushijeho gukara. Ubukungu bwari bwahungabanye, inzego z'ubuyobozi zari zoroheje cyane, naho ibikorwa remezo byo ntabwo rwose byari biri kuboneka kuko igihugu cyari cyarashegeshwe n'intambara. Nubwo igihugu cyari gikize ku mavuta, ntabwo cyari gifite aho kiyanyuza ayo mavuta kuko kitari gifite inkombe cyaterwaga n'icyorezo cy'igihugu cy'abaturanyi Sudan.
kugira ngo babashe kuyacuruza. Ibyago byakurikiyeho ubwo Sudani y'Epfo yagiranaga amakimbirane na Sudani ku bijyanye n'amafaranga yo gukoresha amapombo ya peteroli. Maze muri 2012 Sudani y'Epfo yafunze inganda zayo za peteroli, isenya ubukungu bwayo. Icyo gihe ibibazo byaratandukanye bitangira kuba ku mugaragaro. Nubwo bose basetse ku munsi w'ubwigenge, ni ngombwa kumenya ko abayobozi ba Sudani y'Epfo batigeze bahagarika kurwana. Ubwo bahagarikaga kurasa guverinoma ya Khartoum, bahise bahindukiza intwaro berekeza kuri bo ubwabo. Kugira ngo rwose tumenye ibyakurikiyeho, tugomba kukubwira inkuru ya Perezida Kiir na Vice Perezida wa mbere wa Riek Machar. Uyu mugabo Salva Kiir yari afite imyaka hafi 4 gusa intambara ya mbere y'abenegihugu itangira muri Sudani yatangiye kuko mu 1955 ubwo byabaye umwaka wa mbere yuko Sudani ibona ubwigenge. Se yari umukuru w'umuryango wo mu bwoko bw'abadinha, aho abantu babagaga amatungo mu gace kitwa Bahr al-Ghazal ni mu majyepfo ya Sudani. Imyaka n'imyaka niho rwose Kiir yakuriye, arerwa hagati y'amajwi y'intambara n'ubwoba buturuka rwose ku bitero by'abo muri Khartoum. Kiir akiri umwana yabonaga abasirikare binjira mu gace k'iwabo, yabonye akajagari, inzara n'ubwoba butagira ingano. Iyo ntambara yamugize uwo ari we mu gihe cy'ubugimbi bwe. Mu mpera z'imyaka yo mu 1960 Kiir akiri muto yafashe umwanzuro wo kwinjira muri iyi ntambara. Yinjiye mu mutwe w'abanyeshyamba witwa Anyanya barwanaga muri iyi ntambara ya mbere y'abenegihugu. Ibyo byamuhindura ubuzima, ariko mu gihe Kiir yari mu ishyamba, Riek Machar wavutse hashize imyaka 2 gusa Salva Kiir avutse mu mujyi muto wo muri ako gace kitwa Unity muri Sudani y'Epfo y'ubu nyine. Yafashe inzira itandukanye n'iya se wari umukuru w'umuryango, ariko muri ubwo bwoko bw'abahnura. Mu gihe cy'intambara yari igeze ku musozo, Machar yagiye Khartoum nyuma yo koherezwa kwiga mu Bwongereza muri kaminuza ya Bedford. Icyo gihe muri Sudani intambara ari ikomeje, ariko Kiir na bagenzi be bo muri rya tsinda ryitwa Anyanya bari mu mashyamba barwana intambara y'ubugizi bwa nabi ku butegetsi mu buryo bwa guerrilla, aho rwose benshi mu nshuti ze bapfiriye aho. Intambara yarangiriye n'amasezerano ya Addis Ababa mu 1972 yahaye amajyepfo ubwisanzure ku rwego runaka. Ariko Kiir kimwe rwose n'abandi barwanyi benshi ntabwo bigeze bizira ko iby'amasezerano bahawe rwose bizakomeza, kubera ko yakomeje guhura n'abantu bo mu gisirikare rwihishwa akeka ko Khartoum azabacenga. Nyuma y'imyaka mike ibyo yakekaga byarakomeje koko biza no kuboneka. Mu 1984 Riek Machar yari amaze kubona impamyabumenyi y'ikirenga ikiswe PhD mu by'ubwubatsi bwa mashini. Uwo muhungu wa Nira yagarutse avuye i Burayi afite impamyabumenyi byonyine, byari byamuhaye agaciro gakomeye iwabo. Ariko se kari agaciro gusa? Sudani yari hafi kongera kurupfana. Mu myaka yo mu 1980 haje kuzamo John Kraj w'ubu bwoko bw'abadankra. Kraj yari umuhanga mu bukungu kandi rwose n'umusirikare wize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Law First Beginning. Yari afite icyerekezo kinini kurenza benshi mu buyobozi mu majyepfo. Barwanye intambara ya mbere kuri Kraj. Intambara rwose ntiyari y'ubwigenge bw'amajyepfo gusa, ahubwo yashakaga Sudani nshya aho buri muturage wacitse ku iterabwoba ashaka kuba yakaza, yaba rwose mu majyepfo no mu Mountain cyangwa se Darfur. Yabayeho mu mahoro n'agaciro k'igihe Kiir yahuraga na Kraj. Yamubonye nk'umuntu urota ibirenze, ariko kubera ubuhanga n'ubumwe bwe yahise amwemerera. Nibyatinze bahise bashinga Sudan People Liberation Army barwanya Khartoum, kuko rwose yageragezaga gukuraho ubusugire bw'amajyepfo mu 1983. Reka mbikomeze gutya, ariko umubano hagati ya Kiir na Kiir wari ukomeye, ariko n'ubundi utoroshye. Nibahoraga bumvikana by'umwihariko ku cyifuzo cya Kiir cyo kurwana bashaka Sudani imwe aho gushaka ubwigenge bw'amajyepfo gusa. Ariko Kiir yamubaniyeho ubudahemuka, ntiyamwivumbuyeho ku mugaragaro. Mu 1983 intambara yongeye gusubukwa. Rya shyaka ryari rimaze gushingwa ririmo gushaka abajya kurwana n'ubugome bwa guverinoma ya Khartoum. Abenshi barahagurutse barinjira. Uyu mugabo witwa Riek Machar ni umwe mu biyunze na Kraj na Kiir mu ntangiriro, ariko ntabwo yari umusirikare gusa, yari umuntu wize witekerezaga kure, kandi rwose yisaba n'umwe mu bayobozi b'ingabo b'ingenzi kuri Kraj. Barwanye na leta ya Khartoum bafatanyije, ariko munsi y'ibigaragara hari haratangiye kuvuka ikibazo. Kiir yabaye nk'ukuboko kwa Kraj mu ntambara yakurikiyeho. Yarazi kuyobora abasirikare mu ishyamba, gusimbuka ibishanga n'udukoma, no gushyiraho rwose discipline mu barwanyi bananiwe. Imyitwarire yo mu buyobozi yaruhwaga cyane kuri we. Abasirikare be bari bazi ko rwose atari yicaye mu biro bikonje gusa, yari kumwe nabo mu nzara, mu mvura y'amasasu, kandi rwose ikiruta byose mu gucibwa inyuma n'abagambanyi. Hari igihe rwose bo bari barafatanyije bagahungira hamwe i Khartoum, rwose bakoze ibintu neza bikagenda mu buryo babishakaga. Reba noneho ikibazo cyarushijeho gukara muri rya shyaka CPR.
nubwo bavugaga ko ari umutwe uhuza amoko yose. Abenshi mu bayobozi no mu barwanyi ba Al-Dika, Gaj na Kira bombi bari ku isonga ry'iyo muzamiryango, kandi rwose bari abadanika. Machar n'abandi bayobozi batari Dinka bumvaga barimo gusunikwa ku ruhande, kandi batangaga ibirego ko Gaj ayoboye CPR nkaho rwose ari akarima ke bwite. Ariko ntabwo ikibazo cyari gusa ku moko. Machar kimwe rwose na Kira mbere rwose ntiyamwemeraga, ariko ntabwo ikibazo cyari gusa ku moko. Machar kimwe rwose na Kira, Machar kimwe na Kira mbere ye ntiyamenyaga ko rwose Gaj ariko umushinga wa Sudani cya kuri Machar ubwigenge busesuye bw'amajyepfo aho kugira ngo umwe n'amajyaruguru nibyo byari bikwiriye kuba byashyirwa imbere. Iryo tandukaniro mu bitekerezo ryiyongere ku matiku y'ubutegetsi, ivangura rishingiye ku moko n'imyitwarire ya Gaj isa rwose nk'igitugu. Byabaye isenyuka rikomeye mu kwa munani mu 1991. Riek Machar n'undi witwaga Inkuru bavuye muri rya shyaka CPR ya Gaj batangaza ibyo bise na si desperation, ariko ureba ibyo bakoze nyuma yaho. Machar nabo bafatanyije bashinze Gaj, ariko rwose umunyagitugu batangazaga ko rwose bashyigikiye ubwigenge busesuye bwa Sudani y'Epfo. Ariko n'ubundi ntibacikanyije umutwe gusa. Iryo tandukaniro ryahise ritera kimwe mu byago bikomeye by'intambara. Ibyo byago byaje kuvamo jenoside ya Bur. Machar n'ingabo ze benshi rwose bo mu bwoko bw'abamahanga byabaye igitero kuri Bur, umujyi rwose wa Deka uzwi nk'ariho rwose Gaj akomoka. Abasivili ibihumbi barishwe. Ibyo byabaye igikomere gikomeye hagati y'abadeka n'ababunura. N'imijyi umutwe rwose wari umaze gusenyuka. Salva Kiir yakomeje kugaragaza ubudahemuka muri Gaj, bafatanyije kugerageza kongera kubaka CPR nyuma y'isenyuka ryatewe na Machar. Ariko Machar ntiyaragabije kugambanira uwo mutwe. Hagati yo mu myaka yo mu 1900 yakoze igikorwa cyatangaje benshi. Yumvikanye na leta ya Khartoum, ari nayo rwose CPR yari imaze imyaka irwana nayo. Yashinze umutwe witwaga CSDF, South Sudan Defense Force. Hanyuma aba vice perezida ya Sudani ku butegetsi bwa Omar al-Bashir w'umunyagitugu wari umaze imyaka myinshi arasa abaturage, byanateje impaka ndende. Abantu bumvise ubugambanyi, ariko Machar yisobanuraga avuga ko rwose ari gukina amayeri kugira ngo abone ubwigenge. Ariko mu by'ukuri Khartoum yatangiye gushyira ku ruhande ibyo bamutegaga, ariko rwose ntibamwiringiraga. Mu mpera z'imyaka yo mu 1900 CPR yari imaze kwisunganya ku buyobozi bwa Gaj na Kira. Ibintu rwose mpuzamahanga nabyo byari bitangiye kugenda byibashyikira, naho rwose leta ya Khartoum yari itangiye kurambirwa kuba nta misoro nta mavuta binjiza. Omar al-Bashir yatangiye gushaka uko yakongera amafaranga yo kugura abasirikari n'abayobozi, na ruswa zitangira kuvuza ubuhuha. Nibwo yerekeje amaso ku butunzi bw'amavuta ya Sudani y'Epfo, yifuzaga ko yakwita ku kuri abagome bo mu majyepfo kugira ngo bubake imiyoboro n'uruganda rw'amavuta. Ariko CPR ntiyaragashya. Bahise rwose bategura urugamba rushya rwari rushobora kurangiza intambara muri 2002. Machar yagarutse muri rya shyaka CPR. Hari impamvu nyinshi byaruguhindura politiki n'imikoranire mishya. Gaj wabonaga intambara za Machar nta cyizere yatewe na Brun wamwakiriye. Nyuma y'imyaka 3 yindi y'amakimbirane muri 2005 bashizeho amasezerano y'amahoro azwi nka Comprehensive Peace Agreement CRP. Nubwo intambara ya kabiri ya Sudani yarangiye, Gaj yabaye vice perezida wa Sudan. Naho rwose Machar nubwo yari yaragurishije umutwe mu myaka yo mu 1900 yabaye vice perezida wa Sudani y'Epfo. Byagaragaye ko rwose aba bagabo babanye nabi bashoboraga kuba ari bo rwose bazashyira Sudani y'Epfo ku murongo. Ariko ibyabaye agahumamunwa kuwa 30 Nyakanga 2005 hashize ibyumweru bike Gaj arahire kuba vice perezida wa Sudani. Kajugujugu ye yahanutse mu misozi yo muri Sudani y'Epfo. Gaj yarapfuye. Ibi byashoboraga gusenya CPR burundu. Gaj yari ikimenyetso cy'uyu mutwe. Urupfu rwe rwashoboraga gutuma hongera kuraswa hagati y'amajyepfo bwawo. Ariko Salva Kiir yaje imbere, yahise rwose aba vice perezida wa CPR ndetse rwose aba vice perezida wa Sudan. Machar nawe yongera kuba vice perezida. Icyo gihe ari munsi ya Kiir mu gihe Sudani y'Epfo yagendaga igana ku bwigenge. Ariko ibikomere byo hambere cyane cyane hagati ya Machar n'abadeka bari ku butegetsi ntibyigeze bikira. Hagati ya 2005 na 2011 Kiir yari vice perezida wa Sudani n'umuyobozi wa Sudani y'Epfo. Yitwararitse cyane nk'umuntu uri kugenda ku mugozi. Yakoranye na Omar al-Bashir nubwo bitari buri gihe byoroha. Yari azi ko Bashir atinya ko intambara y'amajyepfo yasubukurwa. Yakoresheje ayo mahirwe kugira ngo ashyigikire itora ry'ubwigenge. Ariko nanone byasabaga kwitonda cyane mu bihugu imbere, kuko rwose hari bamwe mu banyasudani y'Epfo bamufataga igikoresho gikorana n'abanzi ba Khartoum. Ubwo amatora y'ubwigenge yageraga muri 2011 amajwi yatsinze ku kigero cy'indashyikirwa. Ibyari ikimenyetso cy'uko abanyasudani y'Epfo bahuje imbaraga. Ariko nanone cyari gikomeye cy'intambara y'imyaka myinshi
ubwo rwose kandi na Machar bahagaze ku rubyiniro i Juba muri Nyakanga 2011 bakamwenyura barambukana bazi ko rwose intambara irangiye. Ibikomere byo mu mutima ntibyari byarakize, ariko aha niho rero inkuru ikomereza. Nyuma yo kwigenga kwa Salva Kiir yasigaranye igihugu cyoroshye cyane n'inzego zikomeye zubatswe, abaturage bari barakomeshejwe bikomeye n'intambara, ariko kandi ingabo zari zikiri abarwanyi b'inyeshyamba zitigeze zitozwa n'igisirikare cya leta. Umwuka mubi hagati ya Riek Machar wari vice perezida watangiye kuzamuka mu Ukuboza 2013, kutumvikana kwa politike mu ishyaka riri ku butegetsi kwadururwa mu bwo Perezida Kiir yashinzaga Machar kugerageza kumuhirika. Amasasu yahise arangira mu murwa mukuru Juba hagati y'amatsinda y'ingabo zari zishyigikiye buri umwe. Icyatangiye kutumvikana kwa politike cyahinduye intambara y'amasano. Ingabo za Kiir zari zigajemo abadanka zose rwose zibasira abantu ba Machar cyane cyane, ariko bo mu bwoko bw'abanyanurea. Ubugizi bwa nabi bwarakwirakwiye igihugu cyose. Bombi uruhande rwa Kiir n'urwa Machar bakoze ibyaha ndengakamere. Ingabo zagiye zica abaturage bitewe n'ubwoko bwabo. Ibyo byabaye Juba no mu bindi bihugu byinshi. Iyi ntambara yagize ingaruka zikomeye mu myaka 5 yakurikiyeho. Abantu baringa 500,000 barishwe, abagera kuri 4,000,000, kimwe rwose cya gatatu cy'abaturage bavuye mu byabo. Ibyiringiro byo ko petroli yari buza n'ubukire byarapfuye. Maze Loni ivuga ko ibyabaye ari ibiza byatewe n'abantu ubwabo. Amasambu ya petroli yahindutse intandaro y'ibindi bikorwa byo kugura intwaro no kurushaho kwambura abaturage umutungo. Ubwo urugomo rwakomezaga, ibihugu byo mu karere byatangije ibiganiro bigamije amahoro. Uganda yohereje ingabo muri Mutarama 2014 gufasha ubutegetsi bwa Kiir. Ingabo za Museveni zafashe kurwanya inyeshyamba i Juba no mu mujyi wa Bar ahigeze kwibasirwa na Machar mu myaka 1900. Nubwo amasezerano y'irikwa ry'intambara yashyirwaga mu mpapuro, ibirwano yarakomeje. Amerika yari inshuti ikomeye ya Sudani y'Epfo yafatiye ibihano abayobozi bayo. Ubushinwa bwari bufite inyungu nyinshi muri peteroli bwohereje ingabo z'amahoro. Abanya-Uganda bakomeje gufasha Kiir. Kenya na Ethiopia nabo bagiye bashyiraho akabo rwose. Loni yashyizeho imwe mu ngabo nyinshi z'amahoro ku isi muri 2015. Iryo terabwoba mpuzamahanga ryatanze umusaruro. Kiir na Machar basinye amasezerano yo kurangiza intambara. Machar yagarutse Juba muri 2016 aba vice perezida mu rwego rwo gushyiraho guverinoma y'ubumwe, ariko amahoro niyatinze. Muri 2016 imirwano yongeye kwibura Juba bituma rwose Machar ahunga bwa kabiri. Abantu benshi barishwe harimo n'abasirikare b'amahoro ba Loni. Aya masezerano ya 2015 yahise asenyuka, igihugu gisubira mu ntambara byeruye. Mu ntangiriro za 2017 Loni yatangaje inzara yugarije Sudani y'Epfo, aho abantu 1,000 bari mu kaga ko gupfa, naho miliyoni 1 iri ku mugozi. Icyo gihe abagera ku 400,000 bari bamaze kwicwa. Muri 2017 na 2018 habayeho ibiganiro n'amasezerano, ariko birenze rimwe abantu baricwaga. Nyuma y'imyaka 5 y'intambara, Kiir na Machar bongeye kwicarana mu mishyikirano yabanjirijwe na Uganda na Sudani muri Kamena 2018. Bahise rwose basinyanya amasezerano ya Khartoum arimo guhagarika imirwano no gushyira uburyo bwo gusangira ubutegetsi. Nyuma y'ayo masezerano habaye amasezerano yo kurangiza intambara yasinywe n'ubutegetsi ishyaka rya Machar n'andi matsinda y'inyeshyamba. Machar yagarutse Juba asuzanya na Kiir. Icyo gikorwa cyari ikimenyetso cy'amahoro mashya, ariko icyizere cyari gike. Amatsinda yitwaje intwaro menshi nigeze asinya amasezerano. Nubwo imirwano ku rwego rw'igihugu yahagaze, urugomo rwakomeje kuba ku rwego rw'uturere. Muri Gashyantare 2020 hashyizweho guverinoma y'izubacyuho y'ubumwe. Kiir yabaye perezida, Machar aba vice perezida wa mbere hamwe rwose n'abandi ba vice perezida. Ibyo byari intambwe ikomeye y'amahoro. Impunzi zatangiye kugaruka, zimwe zo mu miryango yahuze zivuye mu nkambi za Loni, ariko abayobozi ba Sudani y'Epfo batinze gushyira mu bikorwa amasezerano guhuza ingabo mu gisirikare kimwe cya leta no gushyiraho itegeko nshinga rishya no gukurikirana abakoze ibyaha ntacyo byagiragaho. Umubano w'amoko, intambara z'abaturage n'ubuyobozi budashoboye byakomeje guteza akaduruvayo. Ubukungu bwarasenyutse, umusaruro wa petroli waragabanutse, igiciro cyayo ku isoko mpuzamahanga kiri hasi. Ikindi kibazo cyaje rwose mu biza muri 2020 na 2022. Imvura yateje imyuzure yahinduye uduce twinshi biyaga n'ibishanga. Muri 2020 impunzi miliyoni 2 zari zikiri mu mahanga. Abandi benshi bari baracumbikiwe imbere mu gihugu bategereje inkunga y'ibiribwa. Guverinoma y'inzubacyuho yagombaga kurangira mu myaka 3 hakabaho amatora, ariko ibyo byaratinze kubera ibibazo by'umutekano no kudashyira mu bikorwa amavugurura. Amatora yaje kwimurwa muri 2022 ashyirwa muri 2023, ariko ubuyobozi bwari buri guhuzagurika. Muri 2023 intambara yasubiye mu gihugu cya Sudani hagati y'abasirikare babiri bakomeye. Abasivile barenga 100,000 barapfuye.
abasaga miliyoni 6,500,000 bavuye mu byabo. Sudani y'Epfo yahise igerwaho n'ingaruka kuko intambara yahungabanyije amapombo ya peteroli icamo umutungo wayo. Muri 2005 ibintu byongeye kudogera. Perezida Kiir yatangaje ko yirukanye vice perezida hamwe rwose n'abaministre bose. Imirwano hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa gisirikare ufitanye isano na Machar yatangiye muri Mutarama mu ntara Equatorial y'uburengerazuba. Gusa ibi bintu byarushijeho gukomeza tariki ya 14 Gashyantare. Imirwano ikaze yaturutse hagati y'ingabo za leta n'urubyiruko rwitwaje intwaro rw'umutwe wa White Army mu ntara ya April. Niya tariki ya 4 wirirwe uwo mutwe wafashe ikigo cya gisirikare NRC hafi y'umupaka wa Ethiopia. Abayobozi b'inyeshyamba bari bake hafi rwose na Machar batewe rwose muri yombi dukeye bwaho, ndetse n'inzira zengurwa n'ingabo. Ibyo byose byari provincial. Perezida Kiir yaruse kwirukana bamwe mu bayobozi bakomeye muri Gashyantare, avuga ko rwose ari ihinduranwa rya guverinoma. Machar yavuze ko ibyo rwose binyuranyije n'amasezerano y'amahoro muri 2018 basinyanye. Ntibyatinze imirwano yaratangiye Bahar al-Ghaz y'uburengerazuba. Perezida Kiir yategetse kohereza ingabo mu bindi bice bitera intambara mu turere nka Nasir. Loni yari igiye gutabara abasirikari yahise iraswa. Umukozi wa Loni n'umugaba mukuru wa Sudani y'Epfo barishwe. Ibyo byose byashinzwe umutwe wa White Army wo mu bwoko bw'abanyarweya nka Machar. Benshi batangiye kwibaza niba Machar yarazi ibyo bikorwa. Igihugu cyari ku mahuriro ya guverinoma y'ubumwe iri gusabwa gutanga ibisubizo, ariko kutumvikana kw'abayobozi kubuza igihugu gutera intambwe. Inshingano zikomeye zategerejwe harimo nko kwandika itegeko nshinga rishya, guhuza ingabo no gukora amatora nyakuri mbere y'Ukuboza 2026. Ariko se byari buzagerweho? Ese abayobozi ba Sudani y'Epfo babashaka gutandukanya inyungu zabo bwite bagaharanira amahoro y'abaturage babo? Ese koko bazigezeho nk'uko babivugaga? Ese abayobozi ba Sudani y'Epfo babashaga kwirengagiza inyungu zabo bwite, ubwirasi n'amacakubiri, bagashyira imbere abaturage babo bamaze imyaka barira, baraturongeye birirwa bimuka, bamwe bicwa n'inzara abandi bicwa n'amasasu? Ese koko igihugu cyabonye ubwigenge cyifuzwaga n'isi yose cyashoboye gusimbuka ingoyi ya Khartoum kigashobora kwiyubaka nk'igihugu kigenga kirangwa n'amahoro kigendera ku mategeko? Ibibazo biracyari byinshi, ibyiringiro by'abaturage biragabanuka. Isi yose iri gutegereza kureba niba ari ibyo bihe bigiye kurangira burundu, urugamba rw'imyaka myinshi, cyangwa niba ari intangiriro y'indi ntambara ikomeye izasenya igihamya cy'ubwigenge Sudani y'Epfo yarwaniye. Mu gihugu bituranye bikomeza gukurikirana uko ibintu bihagaze, amahanga akomeje kwibaza ati ese haracyari icyizere cy'uko Sudani y'Epfo izongera gusubira mu buryo bwiza butari ubwa mbere? Reka nanjye mbabaze ngo byaba bitwaye iki uhoze ukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi kugira ngo dusobanukirwe ibera hirya no hino ku isi? Nk'ibisanzwe ariko mwari kumwe nanjye Karekezi Isa. Reka tubashimire inshuti z'ubwenge, ntibibagirwe gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ujye ubasha kubibona buri uko tubishyizeho. Iyi no Oscar Documentaire mukomeje gusangaho ibiganiro nk'ibi. Igitekerezo cyawe ni inyunganizi ku bikorwa tubahereza, rimwe na rimwe ariko tuba tunifuza kuganira ku byo mushaka kugira ngo ari byo dushyira imbere. Reka tubashimire inshuti z'ubwenge.